Ban sei madan ye kirang ni kitei samla ki badon sap bakarpang hakikam ye lekai sports ka Meghalaya State Olympic Association kala penlong ye ka jingyalang ka balatip kum ka state talent identification. Iaka ka jinglumlang la penlong harengkat ka jinga trailang bat ka Department of Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jella ha ka arpu artarik naitung mentah ka sengi ha indoor stadium lengkedat nongpo. Lapan ia ka neka talent identification da ka MSOA kabalakmi bat ajing Shakri da Uyan Campbell Olympian and Alistair Tate Global International Coach. Kaneka ju ka program la Sdang ha Southwest Khasi Hills mau karwan bat latmu ban penlong ha barok khat arteli ki district ka Jella bat mentah ka kenti kala dei ka Pali ban penlong ha Ribhoy district ha nongpo. Kat kum uba John F. Karshiying working president ka MSOA ulayat hu syakilat pathai khubor bakaneka rukom jit yaki kena ki badon sap haki kam ye lekai la le kat kum ka Jingstad Lyngba ki core technology ki biadei bat ka juk ka bamenta bat ula ongru baka Jella Meghalaya kan long ka burom ka bakraw hakarihi barok kawai baka dei ka ban Nyngkong ban pediang ye katei ka Jingjit da ki core technology kumno ban lap ikisap bakerpang haki nong ye lekai Lyngba ki tes baper bat kabaka Jella mentah kelas dangru ban pendon Iaka. Much better talent than we thought we were going to find. We are very fortunate to have found talent in Meghalaya that is approaching international standard. And so with MSOA, we have broken down the categories to super elite, elite, development, and then a younger division from ages 10 to 13, because we're identifying talent as young as 10 that needs to be nurtured over a period of years. So we have the older kids up here, that's fine, but we're also seeing enormous talent in the very younger athletes, which is really exciting, actually. So we have a number. We have two boys that categorized super elite from Umpati. They were exceptional in all four of our tests. Tikani ka talent identification kabagi pelong kadai kumno ban lap ikisap di bakarpa. But Lyngba ka jikasyan ku sarkar ngilala banwara ya ka teknologi juk perthai ba kadai ka basic test. Kini ki start naga we pagari ji ong ba laga tikwa ban lap sap komut pidiban don shwai ka data. Komut hangni ni pelong sautuli test we ka aprovita hatong iyo nem ki khna ki baha po halai second ban sprint arpometer kadang ka pat ka 10 meter ladder run sai itu ba long ni jiking ko pati ap yu tu ban mare ki don nem ki bala ban le po halai second ni gitu nanta kadang gitu ka kompas drit ko pati test ka agility ki test su ka jabing tu khna mo ki khna ka hangnu ka kanu kadang ni ma hang tu tu kompas drill ki hapuan si one shaprek tidak bakalet kita dua kami kata itu sotu, mah nak poi rak kabol mungkin men asyano kabut kita sebun kiki gini Jingstad pertama. Kadang seka vertical jump, ini kalau bagi jump haka jangan buat kerja karpet mah. Te kani vertical jump bat aku minta ke dia bola. Kalau very critical haka bishar nalor ke kompas drill bat kani ka 10 meter ladder run ban bishar ke jingla gitu. Kalau setelah tolong bang, nila sedang nak berkendarik hama korwat, bat hari itu mihar Syari Lombaru, ladap Lombaru, Sun District Syari Lombaru, bat atang hari Lombaru syang nila yo mas kumut sinrang badan kasap kawakam kerpang, rengut kikitai kibran harta kalabal, bat kita ki measurements kini kijing tahu, kira bat ki elite player jongka Australia ni US. Kumangil mentah hari tes nilap kau kena sampati speed kepala serkai. Te hendai umare kham juti, umare khaplang meran kaba korok karam. Ya kata speed kaba kita ki elite, abang akli Uyan Campbell, abang akli sepang kau elite, kamu iu elite. Uni wang elite atlet udah bola don haka sistem jungki bodan ki fitness specialist, bodan ki physio cardio, ki psychologist. La donut ki jiksan baro ki practice lu haki track top level track. Kamu elite di beladan sistem sunslam. Aku kata sistem sunslam. Mempangi syam apa Jella Meghalaya. Kani district kau khanda gitu ya. Khanda ngilap
Lyngba kan ni tes jong kan ni kor start entah nilap bagi dan kena kebetulan kata kasap jong kita ki elit ndek don hisno kenok oh te kalau kecil bepok bagi kasuka kalau aila ini kan seri ban sebelum ni kan ni dekat dengan buat sports te kau ingat advantage jong ni mentah kecil krek bersih kirang kesai kalau bagi lah Sdang dia ke program scientifically ban identify the talent. The next step senjam ke bahmat kalau let you tahu tanah. Jika ni kalau kata kau berkesan cukup sakat, bu ikini hati world class academy. Ya, di Lyngba kan ni ingin kabomut mentah. Aku kali yang seorang bah kejelam ni kali akan lagu bah. Nyngkong tampor India, kabalik yakum kini ke kompas.